Iri joro ni amakuru atugaruye ku mirongo y'urugamba ndetse iri joro biri kuvuga yuko M23 igiye kuba yacibwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe FARDC ibirindiro byayo byose bigihagaze neza. M23 igiye kwirukanwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko kino gihugu cyaba kizamutse mu gihugu cy'Ububiligi kuzana indege z'intambara ndetse na drone zigiye zitandukanye kugira ngo zizabashe kurwanya uyu mutwe wa M23, ndetse amakuru atugaruye muri iri joro ku mirongo y'urugamba by'umwihariko wari kari n'imibunda ndetse no kurasana bikomeye cyane kwabanye hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC. Uyu munsi birongeye birasubire ndetse iri joro birongeye birasubire bitewe n'uko barasanye cyane bikomeye ndetse bitanze isomo cyane ku mutwe wa M23, dore ko rwose abatari bake ba M23 iri joro bamaze kuba bacakirwa n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa cyangwa se FARDC, FDNB ndetse n'abandi basirikare bagiye batandukanye harimo wa Wazalendo n'indi mitwe igiye itandukanye irwanira ku mutwe wa leta. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru dukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biri kuvuga yuko Repubulika izamutse mu gihugu cy'Ubushinwa kuzana drone z'intambara zigiye zihambaye gukoresha ku rugamba mu buryo bwo kurwanya umutwe wa M23 byivuye inyuma, ndetse ngo bakazinjira no mu gihugu cy'u Rwanda barasa bikomeye cyane. Ngwino duhurire hamwe muri politiki na diplomasi yo kuvugirwa ku Ntebe TV. Nimba ari ubwa mbere wageze no kanda subscribe ugafungura inzogera ugakora icyo bita share ugakanda like kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bigiye bageraho 5 kuri 5. Ariko nawe wamaze kubikora uri agaciro ndetse uri n'amahirwe wahaye ikaze. Reka twinjire politiki na diplomasi. Biri kuvuga yuko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaba kizamutse mu gihugu cy'Ubushinwa kuzana drone zindi z'intambara nyuma y'uko cyamaze kusesekara mu gihugu cy'Ububiligi kikazana izindi drone z'intambara ndetse n'abakomando bagiye batandukanye. Biri kuvuga yuko iki gihugu cy'Ubushinwa nyuma y'uko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yaba yaramaze kuvuga ko iki gihugu nta kintu kimaze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse rwose ko cyamaze kugenda kifatira amabuye y'agaciro menshi ndetse ngo ko kirindira mu birombe bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kiba kiri guharanira inyungu zacyo, ndetse kikavuga yuko iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kivuga ko iki gihugu cy'Abashinwa batagikeneye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baba baramaze kugenda birukana Abashinwa bamwe na bamwe bari bagiye bafite ibirombe by'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye harimo nka peteroli n'amavuta n'ibindi bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu rero kiba kigiye gutanga drone z'intambara nyinshi cyane bagiye kuba bakifashisha ku mirongo y'urugamba, ndetse kigatanga abakomando batojwe ndetse n'imbunda zikomeye cyane zirimo ibimenyetso byo guteranya mu buryo bwo kurwanya inyeshyamba z'ama23. Aba basirikari ba leta y'Ubushinwa bari baramaze kwirukanwa muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera ko rwose ngo birindiraga ibirombe ndetse ko nta kindi kintu bafashaga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kwirukana inyeshyamba z'ama23. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwose yaramaze gusinya ndetse ivuga yuko itazigera ikenera igihugu cy'Ubushinwa ndetse kitazigera ikumbura igihugu cy'Ubushinwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe bagaragaye basaba igihugu cya Donald Trump, igihugu cya mbere cy'igihangange ku isi, ndetse bakagisaba ko cyamanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikaza kikarinda ibirombe bigiye bitandukanye by'amabuye y'agaciro, dore ko M23 yamaze kugenda isahura ndetse mu duce tumwe na tumwe yagiye yigarurira. Ibyo ngibyo ntabwo batinze kubyumva Abanyamerika, dore ko nabo bagize amagambo batangaza bakavuga ko rwose biteguye gufasha igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Aho ngaho bakiri aho naho Ababiligi ati nabo turahari, ati natwe twiteguye gufata igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tukagishyira ku gasongero k'ibindi bihugu muri Afurika, ndetse bakavuga yuko rwose biyemeje kuzafasha kino gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuyikura mu bibazo biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bidaciye kabiri M23 yamburwa uduce tugera kuri 12 ndetse ipfusha ingabo nyinshi ndetse izindi zirafatwa.
indege ku mirongo y'urugamba ziraturika, M23 ipfusha ingabo nyinshi, M23 icika intege itangira gusubira inyuma mu bundi buryo bugiye bitandukanye. M23 yihuza na Red Tabara mu gihugu cy'u Burundi, biri kuvuga yuko yamaze kohereza mu maneko zihambaye cyane mu gihugu cy'u Burundi, kuko isaha n'isaha M23 yaba yerukanwe muri Goma yazahita ifata rutema ikirere ikerekeza mu gihugu cya Evariste Ndayishimiye bakajya guhangana nawe, nyuma y'uko abantu barundi bakomeje kwizirika muri Uvira ndetse bakavuga yuko batazigera bahava. Ndetse Evariste Ndayishimiye amaze kuba yakohereza izindi ngabo nyinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bavuga yuko rwose agace ka Uvira nta hantu bashobora kukarekura habe na ibyo ngibyo. Rero Evariste Ndayishimiye avuga yuko kano gace konyine niko gace konyine bakomeje kwibandaho, dore ko ariko bagomeje mu biganza byabo, ndetse mu 23 yaragakomangiye bikomeye cyane, ndetse biza kurangira bibaye iby'ubusa. M23 ikora ibishoboka byose kugira ngo irebe ko yakigaruriza kano gace ka Uvira, ariko birangira bibaye iby'ubusa mu by'ukuri. Wajya kureba ku rundi ruhande rw'Abarundi ugasanga baritanze bikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kugarura umutekano muri kino gihugu. N'ukuri mwaye ikaze rero, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, kanda subscribe kandi like, nurangiza ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bigiye bageraho 5 kuri 5.